maabna ewa ha see ye train press conference no na fi yetie de be free maba ye nyina ye wo interest it's say galamsey no me no nyina ya tena ha ye hu dede ye kwaye o yensuo ye kwaye o yensuo erastos nso wona mo for de ho ama ne abasa ntobma ye hunu na ade ba kwa ya eye menwanwa kakra nso enye menwanwa bebre because Ghana ha nipa dodo na enya one more na under former government. No big. Any social media, Facebook post, now or your Facebook live, now or throw a friend thesis, now or kasa, now or press conference, now man for 2 Montana, so no more demonstration. Ebimu cost strike. Yeah. Over Galamsey. Safono, I am bia, one that's what man. Debbie, and I want to cry. Am I busy? And our mama penny bre. God, I'm saying, Sunny Panua, no more demonstration. One more now, one more book, giant Facebook post, and then a cake. Some for them go Ghana. See, and I buy so no uncle baby. 3 months across Unya. Into Bunya Botre. And try Mondi in Femian. Oh, young casting Femian, Munya Botre. At least 6 months be called 1 year be cried the affair. Now obi ba ya mo be chase abro ne yam abena agro no se be so a see anya agro we bi we de o de munya botre why senti na omo ye di nti omo hwe nanim kakra ahu de obeye nya bia de say yi omo de ela yakoya gidigidi ni ade ya so say media coalition against Galamsey engineer Dr. Kenashi Bedani so kono so ye say okay ni aban ma mema na busumi nsia na mema na fe ansa na efiase akasa dama yan so e mampani inimpo e na Dr. Kenashigbe ofiase so ne menu asenyo hosi wo mo eto adwe no mu state of emergency no so mo be declare na ben se na last year mo ho no mo say dia Galamsey na ye no ne situation no o mani here state of emergency na minister akasa o no ni tumi no minister amene kasa say onko president onko country president ni tumi say o de be declare state of emergency but on che president say tibia na okọ grounds wo hunu no enye de ye nika anano amiti pani EPA enfa ni tumi ni sa adwuma no EPA ba pani a woda no EPA no yi waka ni plane na me minim sasa asem no kan ye no internally amanfo ne beko but je to say nia ye duro no e say declare state of emergency ti o munye ne ntem o mun declare my Galamsey ho asem ne yeka Galamsey dada no last year Galamsey no eno na this year ye Galamsey ya kan ya ensesan ye no de omu nyina gitu mu se enye na ese wo man no eno ho asem na ye kan CJ eti mampani mahama wadaruma state of emergency declare my omu declare CJ enkrata no ha edoso na o se be shase wo the new publisher Ahmed Swela asem na ye kan onim sase ye se ne working colleague ubeka say ntemo bi a o expose bi ba ya na no fa GF ho ni ade ni pictures abeda abonte se ye se sa ne colleague we in the leaky pictures no edema sa popular politician ye da bokata yi wa mboni din etuwe so me obi adin wo ha eti Ahmed ne colleague na won ne ye adwuma no ena or the pictures no oliki ye edema politician na wo ye popular e wo Ghana se no so no ede to social media na ohunu se de to ada ho na ye hu na chi akwan pe na se je mwen wo jani free Ghana into free Ghana o ena oteso ko semu yeso na besa na watch ni se na watch mienu mu akọ bosumi mu ani o ena je so san be wura yi ma ye nei post fotuma toto ne ma o ma che no no into jani free Ghana na woni ha ba bia eno ne de the new publisher eka oh ti CJ eno no na ofori krom emra se badwani ena oda ha yewra kwase edu Michael ena wono so ene watcho ten budget no ene ye won sensema aba ne de bi mo keka ne ade wo saka da bokata ya na wakenkan ama me CJ ma me fa wo enko ma me enko da bo ba yesi ba ku bi wa the daily gist na Abrantie Malik Basintele edaha ena George Opariado Pablo CJ ono so da ha na enkobo ni nyina ne se unse ya wo ya ne ehunu se flyer bi enam social media enam abonten ya na eno no eye YEA CEO Malik
ɛna wɔde dwuma bi aba we no mo frɛ no work abroad program ɛno no ɛyɛ bibi ɔmode ba ɛbɛma ɛmabu akwanya so betumi akɔyɛ dwuma ɛwɔ bi man so ɛyɛ bruchire na dwumade no ɔmode ba no date a ɔmode pa ho toma no na ɛyɛ enra 18th March empanyefo ye hunu wo mfoni e wo flyer no so no na eye yewra Dr. Rashid Pepo or Minister for Labor sanso na YEA CEO na Nkasa Malik Basintele na Gamanche King Takite Koturu the second empanyefo emiensa emfoni na eda flyer yi so na seje be mu bisa sesa YEA dijuma eye youth related efa emabu ho a eba ne sen na wo yi the Minister of Youth no we in the film. It's a bit more to say. As I said, Uncle Keka, or say, walking kind of work at ya, what just say, but Sintercorno almost saw a Samidian Fiboy. You saw a Samidian Fiboya. It's an answer. Once I rift to be as Uncle Keka said that Pablo, Samin, Tamonia, Mecca, na ye call, sir. That's a negative election. Honor, some no. It's almost say, Sadia na, sisters a once a bola sujan of phono, and no, a room why no, Malek no, Pablo, in space. On your comfortable say, one in the Bayejuma, because also the Mabu Eko be my sock Yejuma. Now we a Mabu no swafon on the Jumane say, a Mabu on your more and daily and Mabu ye. Youth empowerment and development. A banner send we in the film, a 2 year program no launching in every year, bra. Minister, no youth minister, no one can be. Abena mamen fa kokobo emma menu akuma Malik Basin. Diego sia no adi CJ. Men fa kokobo emma menu akuma Pablo. Se womu nimo wu a omo na. Eho. Se dwuma no a wo mampanin dia hye wo nsa no at this point personal interest critical moment. Ghana fo nyina ehwem anim se mba be yin free ohawo a emabunu efam eni adwuma sem ekomo adi mabunu. Na se mo the personal interest. I don't want to believe this. I don't want to believe, say, yeah, sir, you know, maintain. See, why no one wants to see you to for you, my dear. No minister, Nankasa, no, you're in charge of you to know. Minister, when you will be a young and Chichiason, and young one. And I know, ma. I grow woman so. Yeah, I'm penny. I'm finding Nancy from. I'm penny, Mahama. I'm not telling you, no. For Nancy from. Yes, sir. Because we campaign, no. Let's be like I say, 60 to 70% na eye mabunu. Enu nti na wunya ahwehye mo de sa mabuni e de o matoto to sa nwumako ya no. Finance from na say issues bia o ha immediately resolve it, address the issue because baby the assassin no sempanyefo amam no man pe ho asem anka CJ emmoa and somebody have been in Ampa or something no more. Say a Malik a appointment near the day. Oh, get it baby, say Bimukra, a person catch a tomo preto and Jenny adia. So, CJ, ain't you know, am I your phone one? I'm say, Omusia. They don't learn from the mistakes. Yes, Diaka, Nasatina, Naso, dear woman, and Tukuman Quatina, and Tonko. One was at the no. Na Samusha say, what's your program or Mode by ya work abroad program, and you're bad. Ebia babu wo hanoma kwanya unya kwanya kwaye adwuma ya dollars ne ade wo sabe ka bi na ade ba be bobra enye bad kra basa wo be ya adwuma wei na wo launch awie na yenhunu ne de CJ etwetwe asom eti Malik babia wo bia metia why Pablo wan so metia wo ye de eba ye be kan CJ eba ye be kan ne se de eba ye no a na yenko ye nim na fei de wembiem omampani so na wo hwe asrafo ya emu mpanyifo makoma kudu nwotwe na mampani apamo se omunkotena fie CJ na ebi o ma akabese fie nan no mo de asoma wie ebi enfie so ye from 4 to 10 years na was almost 7 ye yi wo na omo chese wo hwe babi omudru e ranka na kita omo ebi me 4 stars ni ade ye yi omo nyina ye yi wie no ma ye de o ma be replace no ebi ye 1 star no ni ade e no na da bokrata yi e ka e ho asema details ni nyina e wo ha na enra ye nua basara dwasafo do me kwa benyamra che bedwane wa trend ya so no de wonu ne ho da se 11 no wa massa debate no e na ye bisa se nti oba na na o hye mask na ne ho fefefe obetena ho no sa ba no se no ye hwan ayemia o mesi ayemia o ka de sa ba no na wo ye hwan so se yo no a da bi o se yo no so ama ana
Ose ono a. CJ. Ose ono a. Ha. Enra. It was so interesting. Me fa credit ma yenu ma Philip Osebunsu. Obi ekosi senjumadie so. Na onabo Saraju Asafo ebaye. Ye no kan semo. Say ye no ni dibia kra as deputy majority omuji ye nyina. CJ ko wi achi. Ni na kwa backbench o. Aso bi oba parliament for Fred na yes po bi achi o. Po bi achi ne de ne kwota ye se ho no won kwotena. Camera cry, ye chakra nka camera cry mfa no. Ene wo monne. CJ some o. Ene MP4. Mo so mo pillars dru be wo wachi ho. Ese ba ho achi ho ba bi na ede no ekose ye. Se yera Adom pre o. Yo CJ. Eti o de Ede anya. Enti se enye no ano no. Okay. CJ. Mama chia ye nuaba Krista Opokua Soya. See, you say oposti ade wo Facebook. Na mama kan brofo na wache ba mama ochi ate. CJ unza appointment e kwaso e say no minister or the sister dey there ya san say wo deputy na ka fia bi ka be say 9 bi o say bi da say abo no. Na CJ eno na mama ko Facebook no ko church wo say the shoe will be dirty again and the rag will be remembered. CJ. Na se mpaboa no kia ne ke. Ebesan yefi. Se hye na se ne de nam famu nku ade. Ebesan yefi. Mpaboa no ho besan yefi. Na fe yakwohwe. Mpaboa no ho yefi a. Ebesan kan no. Ebesan kwa hwe ntomago a kire kwan. Nti wan ne ntomago no. Asem ne mu edu pa. Su ben asem na wo ka no. Asem no aka ne mu edu pa. Su de wen no. Appointment su no anasa appointment de wen ya. CJ hu. Adwuma besan duru ho. Adwuma beduru ho. Emre besan du se ye hia do mo makoye adwuma ma party no. Emre beso. Kofo di ya wo. Na eduru ho a aya mo nsan so mefrem se. CJ. Nsam ho. Mampoku a. Opoku ahwene ye. Adisupoku papa bi. Nyabotre wate. Nyabotre. Bibia be fa wate. Bibia be fa mampoku a. Me name ebe ye wate. Wokwa ne constituency what you see 3 consecutive times at the mind DC. CJ. Okay. Marie, say the yebu mu de. Manya ebebu dan na gum. Enti